Silang kemana nih bocah? Cari-cariin, udah makanan kagak, apa kagak nih bocah, main deh kerjaannya. Kopi siapa nih ya? Kagak diniat. Cobain dah. Buset, buset, pahit amat ini. Bener-bener silang kerjaannya dah. Beres. Assalamualaikum. Salam. Sok, ada kunci. Nah, ini bocahnya bocah daglok nih. Lu ya yang naruh kopi di meja ya tadi ya? Lah, kagak bang. Bohong lo, ngaku lo. Belum puasa lo, jangan muji-muji orang lagi puasa lo. Oh iya bang, abis sahur, saya lupa benahin. Lupa. Kagak puasa kali lo, ngaku lo. Sumpah dah, bener dah, saya mau puasa bang. Yang bener lo, jangan bohong lo. Ganggu orang puasa aja, ntar gue beliin malu lo. Bener bang, saya mau puasa. Emang sih? Puasa, mana kopinya rasanya pahit banget lagi. Lah, ulur-ulurin karet.